Danas je, sklonit ću prvo ovako lica, pošto na Instagramu sve mora da bude idealno. Danas je 114. dan kako se spremam da oborim Guinnessov rekord i danas ćemo raditi sa pancirom od plus 10 kg. Ulazimo u 59. minut, na 30 sekundi je posljednja serija. Uradili smo 1000 sklekova za 1 sat. Sada krećem da radim 1 sat sklekove bez pancira. Opa, paske majicu. Skroz mokra. Uskoro kreće novo vreme, 59. Krećemo. Sad se osjećam bukvalno kao pero, kao da nema ništa. Završimo još 10 sklekova i to je to. Znači, uradio sam prvo 1000 sklekova sa 10 kg, zatim sam uradio 1200 sklekova bez kilaže, nisam pravio pauzu. A vi me podržite tako što ćete me zapratiti i ostavite komentar kao znak podrške.